It's a privilege and honor to be here with you. Beloved body of Jesus Christ. Who he loved and gave his life for on the cross. They said after fasting, I don't want to take any glory, but like Jesus said, they did it to seem like that spiritual. The Lord led me to it, and it's more to deal with me as a person. It's more to. I'm fasting to receive better from the Lord for you. Because I get in the Lord's way sometimes, not a lot of the times. So I'll do what I can to be a good servant and to give you something hopefully from the Lord which will bless you and give you something for the future. Truly what the Lord thinks about us and matters, not people. Well, I'll start by telling you my testimony, how I was saved. I got saved when I was 16 years old in Wales, where I'm from. In 1996, the year 1996. I didn't know the Lord. I was taking drugs and I was involved in idolatry. I was possessed by evil spirits. And I was serving these evil spirits, but they pretended to be God to me. They were lying spirits. I was reading the Bible as well, but I had the wrong spirit giving me revelation. I didn't want anything to do with Christianity because all I saw was Jesus dead on the cross with the crucifix, priests, big buildings, cold, no love, religion.
based on the Church of England, which was very close to Catholic. But inside my soul I had no peace, no matter which religion I went to try and find peace. Throughout my life I travelled around the world, including Sri Lanka. I was here when I was just a baby, 18 months old, my father and family. I lived in Sri Lanka when I was 18 months old. මාස 18 තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා තින්නේ තාත්තා එක්ක පවුල එක්ක. So we had a lot of influences in our life of different cultures and religions. ඔකට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා ලෝකයේ එක එක රටවල් සම්බන්ධව. But they were also teaching in school interfaith, which meant any religion you can believe in as long as you believe in God. පාසල් වලත් උගන්වනවා ආගම් ගැන. Which is an abomination and a lie of the devil. ඒ ආගමික දේවල් ලෝකේ සහ පාසල් වල උගන්වන දේ ආගමික ඒවා යක්ෂයාගේ කියලා යා විශ්වාස කරනවා. My sins weighed me down, and I knew I was going to hell. ඔව් අර හිතපු ඔහුගේ ස්වභාවය අනුව පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය අනුව ඔහු විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේ ඔහු පාතාලයට යයි කියලා. And I came to a place where I was so desperate, I asked my mother to take me to someone who could help me with the Bible. ඔහු පෞකාරව සිටපු නිසා ඔහුගේ අම්මාට ඔහු කියලා දෙනවා එයාව කොහෙටද ගෙනියන්න බයිබලය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නැහැ. I was in a very, very dark place. ඔහු තාමත් අන්ධකාරයේ හිටියා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඔහු රාජපාලන ස්වරයෙන් විනාශ වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදය ඔහු අන්ධකාරයක තමයි ජීවත් වෙලා හිටියේ. My mother took me to a Baptist church. එයාගේ අම්මා එයාව ඉංගලන්තයේ බැප්ටිස්ට් චර්ච් එකට ගෙනියලා තිබෙනවා. In Wales, where I was living in North Wales. North Wales කියන ඉංගලන්තයට සම්බන්ධ ළඟම තියෙන තවත් රටක තමයි ඔහු ජීවත් වෙලා So I didn't want anything to do with Christianity because I saw it as just a dead religion. ඔහුට තිබුණේ වැරදි වැටහීමක් මේ ක්‍රිස්තියානි ආගම ගැන ඔහුට වැරදි වැටහීමක් තිබුණේ ඔහු බෞද්ධ ලෝකේ ජීවත් වෙන විට. But on
peace that I was looking for. ඔහු ස්වයංදේ ඔහුට සම්පූර්ණ කියලා ඔහුට දැනගන්න වෙනවා. அவர் தேடின காரியத்தை அந்த இடத்துல பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று கொண்டார். God's eternal peace. උන්වහන්සේගේ සදාකාල සුවය ඔහුට ලැබුණා කියලා. தேவனுடைய தெய்வீக சமாதானம் இவருக்கு அந்த இடத்துல கிடைத்தது. And Jesus touched me and saved me. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ස්පර්ශ කළා. ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ කෙරෙහිව அந்த நேரத்தில் தேவன் அவருடைய உள்ளத்தை தொட்டார். His love healed me. දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය ඔබ සුව කෙරුවා. தேவன் அவரை சுகப்படுத்தினார். And that's why I'm here today. ඒක තමයි අද ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටින්නේ. அதனால தான் நம்ம இன்றைய இருக்கிறார். ஆமென். That's why I've been around the world preaching God's holy word, to give hope, to give life, to whoever will listen to Him. ඔහු ගැලවීම ලබපු නිසායි ඔහු දැන් ලෝකේ වටේ හැමතැනම ගිහිලා උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය කරනවා. The real Jesus. அது நிமித்தமாக அந்த உலகத்திற்கு சென்று ஒரு நாட்டிற்கு சென்று தேவனை குறித்து அவருடைய அன்பை குறித்து அவர் உபதேசிப்பார்கள். The real Jesus. සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඔහු කතා කරනවා. மெய்யான இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் பேசுகிறார். You see, the devil creates counterfeits to what God does. The devil can't create anything. He counterfeits what God does. Counterfeit, right? A false, yeah, like a false Jesus. යක්ෂයා හැම වෙලාවෙම මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ව රවටමින් වැරදි දේවල් වැරදි කියන්නේ වැරදි ක්‍රමසහගී මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතවලට ඇතුළු කරනවා. எந்த நேரத்திலுமே பிசாசானது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு பிழையான ஒரு காரியத்தையும் பிழையான கற்பிதலையும் பிழையான ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக வழி நடத்துகிறார். The devil uses fake things to deceive people, to destroy them. The devil's goal is to destroy humanity and take them to hell with him, because he knows where he's going. යක්ෂයාගේ වැරදි දේවල් මනුෂ්‍යයන්ට එවලා මනුෂ්‍යයන්ව මුලා කරලා මනුෂ්‍යයන්ව දුක් විඳින්න සලස්වනවා. ඒක නැත්නම් පාතාලයට වැටෙනවා. பிசாசானவர் மனிதனை அடிமைப்படுத்தி அவனை வேதனைப்படுத்தி அவனுக்கு பிழையான காரியங்களை காண்பித்து நரகத்திற்கு இழுத்து செல்கிறார். And we can see this starting in the Garden of Eden. අපි දකිනවා ආදම් උයනේම යක්ෂයා මේ රැවටීමට මනුෂ්‍යයන්ව අසු කරගත්තා. இந்த காரியத்தை நாம் ஏதேன் தோட்டத்திலே பார்க்கலாம். With humanity. It started with humanity in the Garden of Eden. ආදම් උයනේදී දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වය ආරම්භ කරනවා. நான் பார்க்கலாம் ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவன் மனுஷன் தன்னை ஆரம்பித்தார். Satan is the father of lies. යක්ෂයා බොරුවේ පියා. பிசாசானவன் பொய்க்கு பிதாவானவன். He first tried to take the place, and he's still trying to, but to take the place of God on his throne, to counterfeit God. යක්ෂයා උත්සාහ කළා දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙන් යන්න. பிசாசானவன் முயற்சி எடுத்தான் தேவனுடைய மேலாற்றல். He failed. God created the heavens and the earth by his word, and he made Adam and Eve. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් ආදාම් සහ ඒවව ගැව්වා. தேவன் அவருடைய வார்த்தையினாலே இந்த வானங்களையும் பூமிகளையும் உண்டாக்கினார். அதே போல இந்த தோட்டத்தை உண்டாக்கினார். And the devil worked with that false earth again to
get human beings to join him in the rebellion against God to become their own gods. So Satan deceived Eve and Adam to join him in rebellion against God by counterfeiting God, by becoming their own gods. යක්ෂයා ආදාම සහායව මුලා කරලා මේ දෙදෙනාම අසු කරගත්තා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කටයුතු කරා. பிசாசானவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் வஞ்சித்து தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்ய அவர்களை தூண்டிவிட்டார். So he did this by having them put faith in the creation rather than the creator. මේ වෙලාවේ යක්ෂයා මනුෂ්‍යව අසු කරගෙන මැවුම් කරුණ නෙමෙයි මැවිල්ලට නමස්කාර කරන්න ඔහුගේ අයව පෙළඹවුවා. அந்நாட்களில் நான் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிசாசான மனிதனை வஞ்சித்து சிருஷ்டிகளை அல்ல சிருஷ்டிப்பை வழிபட அவர்களை எத்தனைத்தார். Romans 1:25. රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයට කියනවා. ரோமர் முதலாவது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். රෝම 1:25. එසේ කලේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යතා දුරුවන මානව මැවුම්කාරණ වහන්සේට නොව මැවෙන්නට නමස්කාර කරමින් මෙහෙ කරන නිසාය. උන්වහන්සේ සදාකාලයේ ප්‍රශංසනීය වෙන්නසේක. ආමේන්. ආමේන්. You see, it's God's word that created everything. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මුළු ලෝකෙම මැවුවා. தேவனுடைய வார்த்தை சகல காரியங்களையும் சிருஷ்டித்தது. He said, "Let there be," and it was so. He said, "Let the earth bring forth," and it did. And he said, "Let us make man in our image." God spoke and he said, "Let there be," and it was. දෙවියන් වහන්සේ කතා කෙරුවා වචනය මේ මුළු පොළොවට. தேவன் அவருடைய வார்த்தையை இந்த பூமி வார்த்தை மூலமாக இந்த பூமி ඒ වහන්සේගේ මුඛයෙන් කතා කරපු වචනය එලෙසම සිද්ධ වුණා මේ පොළොවට. தேவன் அவருடைய வார்த்தையை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். அப்பொழுது அந்த வார்த்தையின் படியே எல்லாமே ஆனது. So God's word is primary. It's number one. Nothing exists without His word. Hebrews 1:3 says this also. අපි කියවු ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තමයි හැම දෙයක්ම මුල් තැන මූලික දේ වහන්සේගේ වචනය. අපි හේබ්‍රෝ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ හේබ්‍රෝ 1:3 කියවමු. හේබ්‍රෝ 1:3 අපි දකින්න යනවා. எபிரேயர் 1:3 அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம். எல்லா காரியங்களுடன் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை முதலிடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வல்லமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கதான வேறு எந்த ஒரு காரியமுமே இல்லை. හේබ්‍රෝ 1:3 උන්වහන්සේ මරණපඩගෙන ලෝකවත් සෑදසේක. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමාන්විතේ ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේගේ දේවත්වයේ ස්වරූපයද වනසේක. තමන්ගේ බල පරාක්‍රමයේ වචනය සියල්ල ධර්මයෙන් පව් ගැන පවිත්‍ර වීමක් කර පසු උසස් ස්ථානයේ මහත්මයන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ නිවාසය කර. අපි දකිනවා ඒ ස්ථානයේ වහන්සේ ලෝකවල මැවුවා කියලා. அந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கலாம் தேவன் வானங்களை உண்டாக்கினார் என்று. God's word is spirit and it is life. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ආත්මය සහ ජීවනය. தேவனுடைய வார்த்தை அது ஜீவனும் ஆத்மாவுமாய் இருக்கிறது. So ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது. So what happened was the order was twisted. Everything comes from God's word, who is a spirit,
But Satan twisted it so that people turn from God to the creation instead of the Creator. අර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය යක්ෂයා වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා මැවුම් කරුට නෙමෙයි මැවිල්ලට නමස්කාර කරන්න සලස්වනවා. இந்த இடத்தில் பார்க்கலாம் பிசாசானவன் தேவனுடைய வார்த்தையை வஞ்சித்து வைத்திருக்கிறான். அதாவது சிருஷ்டிகளை அல்ல, சிருஷ்டிப்பை நேசிக்கும்படியாக வழிபடும்படியாக. Our wonderful Lord Jesus, අපේ දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාර දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய தேவன் எவ்வளவு புதுமையான ஒரு தேவன். the flesh profits nothing. It's the Spirit that gives life. මාංශයේ කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ආත්මය තමයි අපේ ජීවනයේ සහභාගී වෙන්නේ. மாம்சத்திலே எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. எங்களுடைய ஆவிதான் எங்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கிறது. But from the beginning of the fall, we see creation taking the place of our Creator. And I'll explain that now. අපි දකිනවා ලෝකය පටන් ගැනීමේදීම යක්ෂයා ආදම් සහ ඒවව රවටලා මැවුම් කරුවෙන් වෙන් කරලා මැවිල්ලට තමයි මුල් තැන දුන්නේ. நாம் இந்த உலக தோற்றத்திலே பார்க்கலாம். பிசாசானவன் எப்படி மனுஷனை வஞ்சித்து சிருஷ்டிகளை கீழ்ப்படியாமல் எப்படி சிருஷ்டிப்பை பின்பற்ற மனுஷனை செய்கிறார்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். So in Genesis, when Eve listened to the devil and ate of the tree, there were three things that encouraged her to take of the tree. අපි දකිනවා උප්පත්ති පොතේ යක්ෂයා ඒව රැවටෙවුවට පස්සේ එතන සිද්ධ වෙච්ච කරුණු තුනක් ඔහු පෙන්නන්නට යනවා. நேரத்திலே ஏதேன் தோட்டத்திலே ஏவாளை சத்தமானது வஞ்சித்தன் பிற்பதாக ஏற்பட்ட 3 காரியங்கள் குறித்து ஊழியக்காரர் இப்பொழுது பேசப் போகிறார். Scripture says the woman saw that the tree was good for food. ඉස්ත්‍රිය දැක්කා ගහ කෑමට හොඳයි. இஸ்ரேலானவர் அந்த விருட்சத்தை பார்த்து அது சாப்பிடுவதற்கு இனிமையாக இருக்கும் என்பதை அவர் நினைத்தார். Pleasant to the eyes. ඇගේ ඇස්වලට ප්‍රසන්නකම තිබුණා. අර යක්ෂයා රවට්ට කරලා ගහදියා බලපුවම ඇස්වල තෘෂ්ණාව ඇතිවුණා. அவருக்கு அந்த கனியை பார்க்கும் பொழுது கண்களுக்கு இன்பமாக இருந்தது. அதாவது கண்களின் இச்சை. And the tree to be desired to make one wise. An attractive tree that can make you wise. ඒ ගහ ඇයට ඥානය ඇව ඇයට ඥානය දෙන්නවා කියලා ඒ ගහ ඇයට හොඳයි කියලා හිතුවා. நிலத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த மரத்தை பார்த்தது என்பதாக அந்த மரம் அவருக்கு ஞாபகத்தை தெரிய வெளிப்படுத்தும் என்பதை ஒரு உணர்வை. So these seven temptations are explained to us in 1 John 2:16. එක යොහාන් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ අපිට තවදුරටත් මේ කතා කරන දේ ගැන අපිට විග්‍රහ කරනවා. ஒன்றிய யோவான் 2:16 வசனங்களிலே இந்த காரியத்தை குறித்து இன்னுமாக தெளிவுபடுத்துகிறது. Here. දෙකේ 16. මක්නිසාද ලෝකයේ තිබෙන සියලු එනම් මාංශයේ තෘෂ්ණාව, ඇස්වල තෘෂ්ණාව, ජීවිතයේ අහංකාරකම, ව්‍යර්ථවාසයේ නොව ලෝකයේ වේ. දැක්කද අපි අර ඔව් කියන්න හදන්නේ මේකයි. ඒවට දැනෙච්ච දේවල් තමයි. ඇස්වල තෘෂ්ණාව, උඩඟුකම, අනිත් එක මාංශ තෘෂ්ණාව. මෙවැනි ලෝකාකාර දේවල් ඒක එතනදිම සිද්ධ වුණා.
இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஏவாளுக்கு உள்ளத்தில் இருப்பது கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தை பெறுவது. இந்த 3 காரியங்கள் தான் ஏவாளுக்கு அந்த நேரத்திலே தோன்றினதாக ஒரு காரியம். So she saw the tree was good for food, which was lust of the flesh. அவருடைய மாம்சத்தை அவர் நினைத்தால் இது சாப்பிடுவதற்கு இனிமையாக இருக்கும் என்பது அன்று. Pleasant to the eyes, which is lust of the eyes. அவர் மாம்சத்தை நினைத்தால் இந்த பரமானது கண்களுக்கு இன்பமாக இருக்கிறது என்று. And a tree to be desired to make one wise. அந்த இடத்திலே அவர் மாம்சத்தினால் இழந்த ஒரு காரியம் தான் இந்த மரமானது எனக்கு ஒரு நன்மையான ஒரு காரியத்தை கொண்டு வரும் என்பது. උපත් පොතේ 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6වෙනි පදයේ අපි බලමු. ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். 3:6 විශ්වය වනහයි ඒ ගහ කෑමට හොඳ බවද එය ඇස්වලට ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සඳහා ආසාව යුතු ගහක් බවද දැක ඒ ගෙඩිගෙන යෑමයි. ඒ තමා සමග සිටි තමාගේ පුරුෂයාට වුණාය. ඔවුන් කෑ. So he trusted in her own understanding and moved, lusted into the flesh to worship so the woman chose the flesh above the spirit being God's word. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මික දේට ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඒගේ මානසික ඇයට දුන්නා. அவர் தேவனுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு இல்லாமல் தன்னுடைய மாம்சத்தின் காரியங்களுக்கு இச்சைகளுக்கு அவர் செவி கொடுத்தார். As we read before in Romans, which is worshipping creation above the Creator who is blessed forever. ඒ මොහොතේ මැවුම් කරුවා අමතක කරලා මැවිල්ලට මුල්තර දුන්නා. இந்த நேரத்தில் அவர் சிருஷ்டிகளை மறந்து சிருஷ்டிப்புக்கு முதலிடத்தை கொடுத்தார். And Adam should have stopped it, but he also worshipped the creation over God's word. He received God's word directly, and he rebelled against God's command. ඇය සමග ඉන්නකෝ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා ආදම්ට තිබුණා මේක නවත්තන්න නමුත් ආදමු ඇගේ ඔහුගේ මහරයාවට දීලා දෙවියන් වහන්සේගේ දේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා මැවිල්ලට කරන ලෝකෙ දෙකේ இதனிடையே ஆதாமும் தன்னுடைய மனைவிக்கு செவி கொடுத்து தேவன் அவனுக்கு சொன்ன காரியத்தை மறந்து போனான். He worshipped and served the creation, his wife, above the Creator. ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාවේ මැවුම් කාරුවාන දෙවියන් වහන්සේට නෙමෙයි නමස්කාර කරන්නේ අර යක්ෂයාගේ රැවටීමෙන් මැවිල්ලට නමස්කාර කරනවා. அவர்கள் அந்த நேரத்திலே சிஷ்யர்களை அல்ல பிசாசானால் வஞ்சிக்கப்பட்டு சிருஷ்டிப்பை வழிபட துவங்கினார்கள், கீழ்ப்படிய துவங்கினார்கள். Because he obeyed his wife instead of obeying God's command. ඒ වෙලාවේ ආදමු දෙවියන් වහන්සේට කීවර වෙන්නේ නැතුව ඇගේ මහරයාවට කීවර වෙලා පාපයට இந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் பார்க்கலாம் ஆதாமும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் தன்னுடைய மனைவிக்கு கீழ்ப்படினார். God's word is spirit, but they replaced the spiritual command with a fleshly counterfeit. With a flesh replacement.
with a fleshly, they replace the spirit with the flesh. ඒගොල්ලන් ආත්මික දේ වෙනුවට මානසික දේ තෝරාගෙන මානසික දේ කරන්න පටන් ගන්නවා. அவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலான காரியங்களை வெளிப்படுத்தாமல் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். So that their act of rebellion caused the curse to come on the whole of mankind which exists today. ඒගොල්ලන් කරපු පාපය නිසා මුළු පොළොව තලයට ශාපය පැමුණා. அந்த சிந்தனான பாவத்தை நிமித்தமாக இந்த உலகத்திற்கு தேவனுடைய சாபமாக The Lord gave His command because He loves us, not because He wants to stop us having good things. The Lord's command was to protect us from death, not to stop us from receiving a good thing. දෙවියන් වහන්සේගේ අනතුරින් වුණේ අපිව වැරදි දෙයින් ගලවලා යහපත් දෙයක් අපිට දෙන්න. தேவன் எங்களுக்கு சில சட்டதிட்டங்களை கொடுத்தது எங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல, தேவன் எங்களை மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவே அந்த காரியங்களை செய்தார். But the devil was behind it all, deceiving Eve to get her to rebel, so he could have his kingdom through human beings, the kingdom of rebellion. යක්ෂයා නිතරම ඒවගේ පසුපසින් ඉඳලා ඒව රැවටෙව්වා. යක්ෂයාගේ කැමැත්ත මේ පොළොව තලයේ නිදහස් කරන්න. இந்த இடத்திலே பிசாசான යක්ෂයා ඒවගේ පසුපස ඉඳලා ඒව රවට්ටලා ඒව රැවට්ටුවා. මේ පොළොව තලයේ යක්ෂයාගේ කැමැත්ත නිදහස් කරන්න. இந்த இடத்திலே நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிசாசானவர் இந்த பூமியிலிருந்து ஏவாளை வஞ்சித்தார். பிசாசனுடைய சித்தத்தை ஏவாளின் மூலமாக இங்கு செய்வதற்காக Jesus came to redeem us from the curse, not only in His death, but also in His word. But also His word showed us the truth. Not only in deed, but also in His word, He showed us the truth. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමුණා. අර ආදම් සහ ඒව කරපු පාපයෙන් අපිව නිදහස් කරනවා. இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்தது அந்த ஆதாம் ஏவாளை நிமித்தமாக வந்த அந்த சாபத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து எங்களை விடுவிக்க. One example is in relation to what we eat and what makes us unclean and not. What makes us unclean. In relation to what we eat and what makes us unclean. Mark 7:18-23. මාක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 ඉඳන් 23 අපි කියවනකොට අපි දකින්නට යනවා යම් කිසියක්. මාක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 ඉඳන් 23. மார்க் 7வது அதிகாரம் 18 இருந்து 27 வரை தமிழில் வாசிங்க. පිටතේ මිනිස්යා උඩට පැමිණෙන දිවි දෙයක්වත් ඔව් අපිට කරන්නට නොහැකි බව ලබනාත තීරණය නැද්ද මක්සාද එය ඔහුගේ සිතට නොව බඩට ඇතුළත රසිකරණ යන්නේ යයි කිසික මෙසේ සියලු ආකාර සෑම අපවිත්‍රයයි මාස ප්‍රකාශ
ප්‍රකාශ කළසේක. නැවත උන්වහන්සේ නොමුත් මනුෂ්‍ය අපවිත්‍ර වන්නේ ඔහුගේ පිට නැගෙන දෙයින්මයි. මක්ෂාද ඇතුළතින් එනම් මනුෂ්‍යගේ සිතින් නපුරු සිතිවිලි, වෛශ්‍රාන්තම්, ස්වර්ගම්, මිනිමැරීම, කාම විචාරකාරකම්, අන්නහම්, දුෂ්ටකම්, වංචාව, සල්ලාලකම, ඊර්ෂ්‍යාව, අවාසකීරික උදුරුකම සහ මෝඩකම නික්මයි. මේ සියලු නපුරු දේ ඇතුළතින් නික්මී මනුෂ්‍ය අපවිත්‍ර කරගන්නසේක. मनुष्य यीशु मसीह අත නොසෝදා පත්‍යාවවල අපවිත්‍ර වෙන්නේ නමුත් ඔබේ සිතේ තිබෙන දේ තමයි ඔබ අපවිත්‍ර වෙන්නේ. இதற்கு சொல்லுவதான ஒரு காரியம் தான் மனுஷன் அசுத்தப்படுத்த வெளியான காரியங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து வருகிறதான காரியங்கள் சிந்தையினூடாக வருகிற காரியங்களோடாக. So the Pharisees were focused on the outside appearance of things. They were focused on what they ate to make themselves clean in the sight of God and to make them clean morally, I guess. පරිසවරු හැම වෙලාවෙම ඔවුන් පිටස්තර දේ ගැන පිටකින් තමයි ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම අතුලාන්ත දේ ගැන අතුල දිහා තමයි நான் பார்க்கலாம் இந்த கிராமத்தில் பரிசுத்தர்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய வெளியான காரியங்களை சுற்றி இருக்கிறதாக முயற்சித்தார்கள். ஆனால் இயேசுவானவர் அதிகமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது எங்களுடைய உள்ளான வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான சுத்தம் பரிசுத்தம். But Jesus said, don't focus on the flesh. That doesn't have any importance to change you. You need that change on the inside, in your heart. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පිටින් බලන්න එපා. පිටස්තර දේවල් නෙමෙයි අපිව ඉදිරියට ගෙනියන්න යන්නේ. අතුලාන්තරේ මුළු හදවතින් අපේ ආත්මයෙන් සහ සැබෑකමින් අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කියලා යේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர் சொன்னதான ஒரு காரியம் தான் வெளியான காரியத்திலே நாங்கள் காரியங்களை செய்வதற்கு தேவையுள்ளவர் உள்ளத்தில் இருந்து உண்மையாக தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும், தேவனை செய்ய வேண்டும், உள்ளத்தில் இருந்து காரியம் வர வேண்டும் என்று சொன்னார். Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. අපේ හදවතින් අපි කතා කරන්න අවශ්‍යයි. And the heart is the altar where we must offer thanksgiving to the Lord Jesus Christ. අපි අපේ මුළු අතුලාන්තයෙන් හදවතෙන් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේට සියලුම ස්තුති ප්‍රශංසාව රැගෙන එන්නේ. எங்களுடைய முழுமையான உள்ளத்தோடு தான் நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி கரையை வாழ்க்கை. So the lust of the eyes, the word from the Lord is we walk by faith, not by sight. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි ගමන් කළ යුත්තේ අපි ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කළ යුතුයි කියන වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. වෙනුවෙන් නෙමෙයි කියන්නේ ඇදහිල්ල කියන්නේ වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඇදහිල්ල කියන්නේ වහන්සේ විශ්වාස කරලා නොපෙනෙන දේ පෙනෙන දේ විශ්වාස කරනවා. நான் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நான் வெளியான காரியங்கள் பார்க்கிறதான காரியத்தினாலாக அல்ல, உண்மையாக விசுவாசத்தோடு நாங்கள் நம்முடைய காரியங்களை பாதையை நடக்க வேண்டும். The pride of life word for us is humble yourself under the mighty hand of God. ජීවිතේ උඩඟුකම අපිව පහත කරනවා. නමුත් අපේ යටත්කම අපි උසස් කරනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பெருமைப்படும் பொழுது நாங்கள் தாழ்ச்சி அடைகிறோம். நாங்கள் தாழ்மையாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறோம். So humanity is separated from the eternal realm of God, but they have His life in them because they are made in God's image.
So humanity without the Lord is separated and bound, stuck in the flesh. But Jesus came to bring us back to that eternal realm to be connected to God. Back to God. මේ පොළොව තලය පාපෙන් පිරීලා මනුෂ්‍යයන් මාංශාකාරයෙන් යන නිසා තමයි මහන්සිය ආවේ අපිව ගලවගන්න. இந்த உலகமானது மனுஷ தன்மையால் என்னுடைய பாவத்தினால் நிறைவேறியிருந்தது நிமித்தமாகத்தான் தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்தார் வைக்கப்படும். And Jesus defeated the devil on those 3 points that were mentioned in 1 John in the wilderness. In Luke 4 we can read it. අපි කාරණා කීපයක් බලන්න යනවා යක්ෂයා යේසුස් වහන්සේව පරීක්ෂාවට ලක් කරපු අවස්ථාවේ. வேதாகமத்தில் சில பகுதியை உதாரணம் நம்ம பார்க்கலாம். பிசாசானவன் எப்படி தேவன் இயேசுவானவரை சோதித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம். So the devil's goal was to have Jesus obey him. යක්ෂයාට උවමනා වුණා යේසුස් වහන්සේව යක්ෂයා දීගුරු කරගන්න. பிசாசுக்கு தேவையாக இருந்தது இயேசுவானவர் பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று. Above the Father, obey him. Instead of obeying the Father, පියාණන් වහන්සේවට අපි ගරු කරනවට වඩා දෙවියන් වහන්සේට ගරු කරනවට වඩා යක්ෂයාට ගරු කරනවට යක්ෂයා කැමතිව සිටිනවා. தேவனை பின்பற்றுவதை தேவனை நேசிப்பதை விட பிசாசானவரை பின்பற்றுவதை அவர் விரும்புகிறார். the devil needed to break Jesus' connection with the Father. යක්ෂයාට උමනා වෙලා සිටියා දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අතර තිබුණ සම්බන්ධය නැති කරන්න. பிசாசானவருக்கு தேவையாக இருந்தது தேவனுக்கும் இயேசுவானவருக்கும் இருந்ததான இடையிலான தொடர்பை முறுக்க வேண்டும் என்று. So all the temptations Jesus ended on were the 3 same temptations that Satan gave to Eve. යක්ෂයා යේසුස් වහන්සේ නිරාහාර විද්‍යාවට පස්සේ යක්ෂයා යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඔහුට පරීක්ෂා 3ක් වෙනවා. ஆனால் பார்க்கலாம் எப்படி ஏதாக்கு கொள்வதான அந்த 3 விதத்தின் படியேதான் இயேசுவானவரையும் பிசாசானவர் 3 அந்த விதங்களிலே சோதித்தார். He said, if you be the Son of God, turn this stone to bread. යක්ෂයාගේ පරීක්ෂාවෙන් පළවෙනි පරීක්ෂාව ලෙස කියනවා යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මේ කල් රොටි කරන්නට පුළුවන් කියලා. அதிலே முதலாவது காரியம் தான் பிசாசானவரை பார்த்து சொன்னது நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லை அப்பமாக்கும்படி செய்யும் என்று சொன்னார். Which is the lusts of the flesh. යේසුස් වහන්සේව මාංශයට පත් කරන්නේ මේ අපි හැමෝම දන්නවා උන්වහන්සේව පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න තමයි මේ යක්ෂයා මේ පරීක්ෂාව ගෙන්නේ. இது நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொண்டு வந்த விதத்தால் மாம்சத்தின் இச்சை பிசாசானவன் அமிதமாக சோதித்தார். He offered Jesus all of the kingdoms. He showed them to him. Satan offered Jesus. He showed Jesus all the kingdoms of the world. යක්ෂයා එවලම දෙවරුව යේසුස් වහන්සේට පෙන්නනවා මේ ලෝකේ රාජ්‍යයන් පෙන්නලා කියනවා නුඹ මට නමස්කාරය කරනවා මේ සියලු රාජ්‍යයන් වල දෙනවා කියලා. இரண்டாவது காரியத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா மனுஷங்களையும் காண்பித்து இது எல்லாவற்றையும் பாருங்கள் நீர் என்னை பணிந்தவனால் நான் இவைகளை உமக்கு கொடுப்பேன் என்று. Which is the lust of the eyes. Which is the lust of the eyes. ඇස්වල තෘෂ්ණාව ඇති කරන්න උත්සාහ කරන යක්ෂයා වෙලා යේසුස් වහන්සේ. இது இரண்டாவது காரியம் இது கண்களின் இச்சை. And finally, the pride of life.
ජීවිතේ අහංකාරකම මේ ඒ වෙලාවේ යක්ෂයා කියනවා. மூன்றாவது விதமாக சொல்லித்தது தான் ஜீவனத்தின் பெருமை உள்ளார். The devil took Jesus to the top of the temple in Jerusalem. යක්ෂයා මහන්සියව උස්කන්ධක් පුදුරන පත් කරනවා. நான் பார்க்கலாம் இயேசுவானவரை மாளிகையின் உச்சியிலே கொண்டு போய் நிப்பாட்டுகிறார். And said, "Throw yourself down from here." නුඹ මේකින් පැන්නොත් අපි දන්නවා මේ කතාවනේ යක්ෂයා තුන්වෙනි පරීක්ෂාව මේකින් උස්කන්ධක කියන කියනවා මේකින් පැන්නොත් දේව දූතයෝ නුඹ ආරක්ෂා කරනවා. மூன்றாவது காரியத்தை நான் பார்த்து பிசாசானவன் சொன்னார், நீ இந்த இடத்திலிருந்து தாழ போகிறீர்கள் என்று. For it is written, according to the Bible, Satan quoted the Bible to Jesus. යක්ෂයා Quoted. Satan quoted the Bible to Jesus. යක්ෂයා දේව වචනය අරන් තමයි යේසුස් වහන්සේට ඇවිල්ලා මහන්සිය පරීක්ෂාව ලක් කරගන්නේ. இந்த இடத்திலே பார்க்கலாம், பிசாசானவன் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து தான் பிசாசானவன் இயேசுவானவரை சொல்கிறார். It is written, "He shall have his angels over you to protect you, lest you dash your foot against a stone." Wait, okay, let me find the scripture. Matthew 4:6. මතෙව් 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6වෙනි පදයේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් සමතර පරිණ උම කේන්ද්‍ර උන්වහන්සේ තමන් දූතයන්ට නුඹ ගැන අනුදැනසේක. අපි දන්නවා ඒ ස්ථානේ යක්ෂයා කියනවා යේසුස් වහන්සේට ඔබ බෙදෙන්න පැන්නොත් ඔබ දේව වචනේ කියනවා කියලා කියනවා දේව දූතයන්ව ආරක්ෂා කරනවා. இந்த இடத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிசாசானவன் சொல்கிறார், நீ இந்த இடத்திலிருந்து தாழ முடியும். தேவனுடைய தூதர்கள் உங்களுடைய பாதம் இடராதபடிக்கு உங்களுடைய தூதர்களை கொண்டு காப்பார் என்ற அந்த வசனத்தை எடுத்து காட்டி பிசாசானவன் இடத்திலே இயேசுவானவர் என்று சொல்கிறார். So this was pride of life that Jesus defeated. He said, "It is written again," verse 7. යේසුස් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී යක්ෂයාව පරාජය කරලා යක්ෂයාට කියනවා එතන මොකක්ද කියන්නේ යක්ෂයා? අර පණින්න කියපුවාම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ පරීක්ෂා කරන්න එපා කියලා යක්ෂයාට කියනවා. இந்த இடத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இயேசுவானவரும் வேதாகம வார்த்தையினூடாக தான் பதில் அளிக்கிறார். உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை சோதித்து பார்க்க வேண்டாம் என்று சொன்னார். Jesus was being tempted to show his people, the Jewish people, that he was the Messiah by showing that God's favor was on him to protect them. Jesus is the Messiah of the Jewish people. යේසුස් වහන්සේ තමයි යුදෙවන්ගේ මෙසියස් වගේ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தான் யூதர்களின் மேசியாவானவர். And at that time they were waiting for the Messiah to come. ඒක මොහොතේ යුදෙවෝ බලාගෙන හිටියා මේ මෙසියස් වහන්සේ එනකම්. யூதர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மேசியா இந்த உலகத்திற்கு வரும்படியாக. By Jesus throwing himself off the temple and having the angels hold him up in the air would be a sign that he was the chosen one. By Jesus throwing himself off the temple, යේසුස් වහන්සේව දේවමාලිගාවෙන් ඉවතට දාන්න වෙලාවේ and the angels stopping him from hitting the floor, from falling to the floor and dying. කියන්නේ උඩින් පණින්න කියනකොට
යුදවන්ට ලකුණක් හැටියට පෙන්වන්න හැදුවා මේ තමයි විශේෂ කරන්නේ. அந்த இடத்துல அப்படி நடந்திருந்தால் அது யூதர்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருந்திருக்கும். But this was not prophecy. This was Satan trying to tempt Jesus out of the plan of God. මේක අනාගත වාක්‍යයක් නෙමෙයි මෙතනදී අක්ෂය වලනවා යේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂාවට ලක් කරා. ஆனால் அப்படி நடந்திருந்தால் அது தீர்க்க தரிசனம் அல்ல. இது நூறாக பிசாசானவன் இயேசுவானவரை வஞ்சித்து தோற்கடித்திருக்கிறான். நடந்திருந்தால் Perverting the call that God had for Jesus. එතනදී දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේ පොළොවට එපු කාරණය නැති කරන්න තමයි අක්ෂය උත්සාහ දෙන්නේ. அந்த இடத்துல பார்த்தோம் என்றால் மனுஷகுமாரன் இந்த பூமிக்கு வந்ததின் நோக்கத்தை திசை திருப்புவதற்கு தான் பிசாசானவன் பார்த்தான். But Jesus defeated the devil. Hallelujah. යේසුස් වහන්සේ අක්ෂය පරාජය කළා. இந்த இடத்துல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இயேசுவானவர் பிசாசானவனை தோற்கடித்தார். Jesus had to die so that we can live. යේසුස් වහන්සේට සිද්ධ වුණා මැරෙන්න අපි ජීවත් වෙන්න පිණිස. இயேசுவானவருக்கு தேவையாயிருந்தது மறிக்க நாங்கள் இன்று வாழ்வதற்காக. Our wonderful Lord and Savior, Jesus Christ, shed his blood on the cross and fulfilled God's purpose. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුස රසයේදී අපි වෙනුවෙන් පූජාවක් කළා යාන වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ටවෙන්න. இவ்வளவு அருமையான தேவன் சிலுவையிலே அவர் மறித்து அவர் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றினார். His sinless blood was shed for you and me, for the whole world. ඔහුගේ ශ්‍රී රුධිරය පවිත්‍රලේ ඔබත් මමත් වෙනුවෙන් පූජා කළා. அவருடைய விலையில் பெற்ற பரிசுத்த இரத்தத்தை எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் சிலுவையில் அவர் சிந்தினார். So that whosoever believes on him can receive that eternal life. අපිට සදාකාල ජීවනය උරුම වෙන පිණිස තමයි වහන්සේ පූජා වෙන්නේ. இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நாங்கள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும்படியாகத்தான் அவர் இவ்வளமாக அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். So that we could be washed clean and be made the temples of God. අපි උන්වහන්සේගේ ලේන් පවිත්‍ර වෙලා උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගාව ලෙස ජීවත් වෙන පිණිස උන්වහන්සේ අපිට පුරුෂයාගේ පූජා කරනවා. நாங்கள் அவருடைய இரத்தத்தினால் சுத்திகரிக்கப்படும்படியாக நாங்கள் பரிசுத்தப்படும்படியாக அவர் சிலுவையில் அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். Hallelujah. 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 Amen. So yeah, praise the Lord. I hope that encourages your faith and just keep looking at Jesus. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා මේ මම බෙදාගත්ත වචනය තුලින් මම කැමති ඔබ ධෛර්යවත් කරන්න දැක්ස්. இந்த நேரத்திலே நான் ஊழியக்காரர் பேசின வார்த்தைகளாக உங்களை தைரியப்படுத்த நான் விரும்புகிறேன். දැන් ඔබට තේරුණාද ඔහු ඇත්තටම මේ පොඩක් zigzag වගේ ගියා. உங்களுக்கு விலங்கினா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மேலே கீழே போகுது. නමුත් ඔහු ඔබට දෙන්න හදපු මේ පණිවිඩය එළිදරව් මම නැවත ඔබට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. இந்த இடத்திலே ஊழியக்காரர் சொல்ல வந்ததான விடயத்தினுடைய காரியத்தை ஊழியக்காரர் இப்பொழுது உங்களுக்கு අපි දකින්න දෙයක් තමයි මේ මුළු පොළොවතලේ පාපෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறதான ஒரு காரியம் தான் இந்த உலகம் முழுவதும் பாவத்தினாலே நிறைந்திருக்கு. මේ පාපෙන් නිර්මේ ආදම් සහ ඒව කරපු පාපය නිසා. இந்த உலகம் இப்படி பாவத்திற்குள்ளாக அடிமைப்படுத்தப்பட்டது ஆதாம் ஏவாள் செய்ததான தவறினால். අපි සමහර වෙලාවල මේ පාපයට කාලයක අසු වෙලා ගියා. நாங்களும் இப்பேற்பட்ட ஒரு பாவத்திற்குள்ளாக நாங்கள் அடிமைப்பட்டிருந்தோம். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණිලා ජීවිතේ පූජා කරපු නිසා ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்து அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தியதன் நிமித்தமாக මේ පාපෙන් අපිට ජය ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. அந்த பாவத்திலிருந்து எங்களுக்கு வெற்றியை பெறக்கூடியதாக இருந்தது. ඒක තමයි ඔබේ මේ පණිවිඩය කියන්නේ. அந்த காரியத்தை தான் ஊழியக்காரர் இந்த காலை பொழுதுல உங்களுக்கு சொல்ல வந்தார். යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ඇවිල්ලා පූජාවක් කරලා ජීවිතේ පූජා කරලා අපිට අපවර ආදම් සහ ඒව කරපු පාපේ ගලවලා இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்து எங்களுக்காக இரத்தம் சிந்தி சிலுவையில் அடிபட்டு ஆதாம் ஏவாள் செய்த பாவத்திலிருந்து எங்களை மீட்டுக் கொண்டார். රෝම පොතේ කියනවා පළවෙනි ආදම් කර්ම කොටගෙන මරණයක් ரோமர் புத்தகத்தில்
எப்படி சொல்றது? முதலாவது ஆதாமின் நிமித்தமாக வரணும். දෙවෙනි ආදම් නැමැති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කර්ම කරගෙන අපේ ජීවනයක් දක්වනවා. இரண்டாம் ஆதாமான இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எங்களுக்கு ஜீவன் உண்டு என்று சொல்லுவோம். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් ගැන ඔබට මට කියන්න ඕනේ. அதே போலதான் இன்னொரு காரியத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ මේ පූජාවෙන් පස්සේ இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய அந்த பணியின் பின்பதாக උන්වහන්සේගේ ආත්මය මනුෂ්‍ය තුළට පැමුණා. தேவனுடைய ஆவி மனுஷனுக்குள்ளாக வந்தது. යේසුස් වහන්සේ පූජාවක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා இயேசுவானவர் பலியாக ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக මනුෂ්‍ය තුළට දෙවියන්ගේ ආත්මය පැමිණෙලා තිබුණේ නැහැ. மனுஷனுக்குள்ளாக அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆவி இருக்கவில்லை. පරණ කිවිසුමේ යෝවෙල් පොතේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තිබුණා பழைய யோவேல் புஸ்தகத்திலே தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். දෙවියන්ගේ ආත්මය මනුෂ්‍ය තුළට එනවා කියලා. தேவனுடைய ஆவியா மனுஷனுக்குள்ளாக அனுப்புவேன் என்று. ඒ දෙවියන්ගේ ආත්මය අපි තුළට එවන්න තමයි அந்த தேவ ஆவியை எங்களுக்குள்ளாக அனுப்புவதற்காக යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙවලට ඇවිල්ලා இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்து පූජාවක් වෙලා பலியாகி මරණය පරාජය කරලා மரணத்தை ஜெயித்து மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுந்தார். ඒ ක්‍රියාව නිසා அந்த கிரியை நிமித்தமாக මානසික ආත්මය අපි තුළට පැමිණලා தேவனுடைய ஆவி எங்களுக்குள்ளாக வாசமாயிருக்கிறார். අද අපි මානසික සුද්ධ මාලිගාව. நாங்கள் இன்று தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயம். ஹalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ අපි තුළයි. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வாழ்வது எங்களுக்குள்ளாக. අපි බලවත් සරගා. ஆமென். நாங்கள் வல்லமையான ஒரு ஜனம். හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ පාස්කෝලා තුළ විතරක් නෙමෙයි. தேவன் வாழ்வது ஊழியக்காரன் பாஸ்டருக்குள்ள மாத்திரமல்ல. කැලණිවල හැම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ තුළ උන්වහන්සේ සම්බන්ධයි. ரட்சிக்கப்பட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாகவும் அவர் வாசமாயிருக்கிறார். මාර්ක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ කියනවා. மார்க் எழுதிய சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 17ஆவது வசனம். අපි මේ පදේ පොඩ්ඩක් කියමු. நாங்கள் ஒரு அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். தமிழ் மொழியில் வாசிப்போம். 16 ඔව් 16 ඇදහිලි වන්දනයට අත්කවුල ලකුණා. අදහනවන්ත ඇත්තාව ලකුණා ඔහු මාගේ නාමයේ යක්ෂ දුරු කරන්නෝය අන් භාෂාවලින් කතා කරන්නෝය සර්පයන් හදන්නෝය යම් මරණීය පශ්චාත්‍යයක් විවටේ කිසිසේත් ඔවුන්ට අනුතුරක් නොවන්නේය. ඔවුන් රෝගීන් පිට හදන්නු කල්හි ඔහු සුවය ලබන්නේ කිසිසේක. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். එතකොට මේ යක්ෂයන් දුරු කරන එක, රෝගීන් සුව කරන එක, අන්භාෂාවෙන් කතා කරන එක අපි හැම කෙනෙකුටම අයිති දෙයක්. இந்த அப்பொழுது எனக்கு பிசாசுகளை துரத்த அந்நிய பாஷை பேசுவது என்பது எங்கள் எல்லோருக்குமான உரிமையாக இருக்கிறது. ඇදහිලි වන්දනය කියන්නේ ඔබලා හැම කෙනෙක්. விசுவாசிக்கிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் தான். ඒකෝට ඔබලා හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ උන්වහන්සේ කියපු දේ කරන්න. ஆகவே உங்கள் எல்லோருக்கும் நேரமாக இருக்க வேண்டும். தேவன் என்று சொன்ன காரியத்தை நீங்கள் செய்வதற்கு. හalleluya. හalleluya. අපි මානසික ආත්මය අපි තුළ නිසා, අපි හැම කෙනෙකුට තුළ නිසා අපි හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපේ ජීවිතයෙන් එළියට ගේන්න. தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது நிமித்தமாக எங்களுக்கு எல்லா காரியங்களையும் செய்ய எங்களுக்கு முடியும். මම පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා நான் ஒரு பாஸ்டராக மாறுவதற்கு முன்னதாக මම දෙවියන් වහන්සේ පිළිඅරගෙන අවුරුද්දක් විතර කාලෙකදී ஊழியக்கார தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளாக එක පාස්ටර් කෙනෙක් මාව එක්කගෙන ගියා දෙවියන් මෙහෙකට. ஒரு ஊழியக்காரனை ஒரு ஆராதனை காலத்துக்கு சென்றார். දෙවියන් අවසානයේ පාස්ටර් කිව්වා මට එන්න මේ බ්‍රදර් ඇලෙක්ස් මාත් එක්ක අපි රෝගීන්ට අපි යාඥා කරමු. அந்த நேரத்தில் அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார், "பிரதர் அலெக்ஸ், நீங்க வாங்க என்னோட, நாங்க இங்க இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம்" என்று. මම එතකොට දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන අවුරුද්දයි. அப்பொழுது நான் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு வருட காலமாக இருந்தது. උන්වහන්සේ
பிசாசுகள் රෝගීන් සුව කරයි. வியாதியஸ்தரை சுகப்படுத்துவதற்கு. හalleluya. ஹalleluya. මේ සියලු දේව වහන්සේට දුන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව. இந்த எல்லா காரியங்களையும் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்தது இயேசு கிறிஸ்துவின் பலியின் நிமித்தமாக. ඒ නිසා අපි ඇදහිල්ලෙන් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යයි. ஆகவே நாங்கள் விசுவாசத்தோடு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். අපි ආත්මයෙන් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යයි. நம்முடைய ஆவியிலே நாங்கள் முன்னோக்கி செல்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். අපි කැමති වෙලා කීපුරු වෙලා ඉදිරියට යන්න நாங்கள் விருப்பப்பட்டு கீழ்ப்படிந்து முன்னோக்கி செல்ல செல்ல අපිව පාවිච්චි වෙන්න යනවා. நாங்கள் பாவிக்கப்பட போகிறோம். ඔබ හිතන්න එපා ඔබ ඇදහිල්ලවන්තයෙක් විතරයි කියලා. நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு விசுவாசி மாத்திரம்தான் என்று. ඔබ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය තියෙනවා. உங்களுக்குள்ளாக தேவனுடைய ඒ ஆவி ආත්මය ඔබ ඉදිරියට යන්නට ඕනේ. அந்த ஆவிக்குள்ளாக நீங்கள் முன்னோக்கி ඒ செல்ல විදිහට තමයි අපේ කිදුණු ජීවිතේ වර්ධනය වෙන්නේ. அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வளர்ச்சி அடையும். ඒ විදිහට තමයි අපි ආශිර්වාද ලබන්න යන්නේ. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறோம். අපි ක්‍රියාත්මක නැත්නම් நாங்கள் செயல்படாவிட்டால் අපේ හැමදාම එකම තැනින් ඉඳ වෙනවා. எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒரே இடத்திலே தான் ඔබ ඉදිරියට යන්නේ කිදුණු ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න. நீங்கள் எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை முன்னோக்கி செல்வதற்கு? එහෙමනම් ඔබ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. அப்படி என்றால் நீங்கள் கிரியை செய்ய මානසික ආත්මයෙන් ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඕනේ. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர்களோடு நீங்கள் முன்னோக்கி நடந்து ඒ செல்லுங்கள். විදිහට බුදුමාහාර ඡායාග්‍රහණයක් ඔබගේ ජීවිතේ දැක්වෙන්න. அப்பொழுது